न्हापामा मातृभाषा पत्रकार लिसे बौद्ध जगत्या न्हापामा सुधारवादी व्यक्तित्व धर्मादित्य धर्माचार्य सचिवनी छकगु बुद्धि हंगुदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु यल जिल्ला समितिया गोसाले च्यासले विभाजुगु च्याजोले धर्माचार्य बुद्धि नाप च्याकगु मातृभाषा पत्रकारिता दिवस हंगुख यल जिल्ला समिति नाय मञ्जु वज्राचार्य सभा नायसिजुको ज्याजोले धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता शिरपान ललहागु ख धर्मादित्य किपा स्वामा देशना धर्मादित्य धर्माचार्य प्रसार नाप नेपाल भाषा नेवा अधिकार लिसे मातृभाषा पत्रकारिता खेले योगदान याना चोपी पत्रकारिता त ललहाना वैचुङ्गो धर्मादित्य धर्माचार्य पत्रकारिता शिरपा थुक्सी नरेशवीर साके या त ललहागु ख चिरी बाबु महर्जन आफ्नो आपा बिन्दुनादो अले नगद यल महानगरपालिका जिगो ठुगो ज्याजोले यल महानगरपालिका प्रमुख चिरबाबु महर्जन सुधारवादी व्यक्तित्व धर्मादित्य धर्माचार्य नामे स्थापित पुरस्कार लागि सोङ्गु लखतकाई ग्वाली यल महानगर बिगुरका प्रतिबद्धता पुङ्का दिल धर्मादित्य धर्माचार्य यो वेकन पत्रकारिता यान्दियो 98 वर्ष दत दुई चार दत आज वेकयो पत्रकारिता यान्दियो चाहिँ सचिदन दैले जे छौ चाहिँ तस्कै छाडवंग नै जे छौ सहकारी यार 100 सचिव गो पत्रकारिता छौ छुनाटेको दिवसै धाउला अथवा सुख वो चाहिँ एकदमै झझ ढाक एकदमै छाडवंग ढिसिलाको हिस्देको शताब्दी वर्ष पत्रकारिता शताब्दी वर्ष चाहिँ हिसाब तस्कै बाँध गया तर छोटे हामीले चाहिँ छौ राजधानी मेरो चाहिँ मोमन्टा छोटो नौना यो जुसिया मुसियोहरु चाहिँ नगरपालिका 5 मिटर गुडेर तोमै हो एजुले ठोक खैत चिपिसा छौ चाहिँ जिता पौछला दुई दिस वो पौ चाहिँ जो बोर्ड बैठक टेबल या डिस्कसन या अनदे छौ आधिकारिक निर्णय ना पत्रकारिता यो चाहिँ शताब्दी वर्ष छिसा चाहिँ बालक छाडवंग हिस्देको चाहिँ याको ज्याजोले यलो वडाल्या नौया अध्यक्ष राजु महर्जन नेवादे दबुया नाय पवित्र वज्राचार्य फनिजिया अध्यक्ष गोजुरधाम राई धर्मादित्य धर्माचार्य छेजपाखे जयकर वैद्य पत्रकार दबुया नाय निपेन्द्रलाल श्रेष्ठ निवर्तमान नाय सुरेशवीर वज्राचार्य शिरपात्याका दिवा नरेशवीर साक्य लगायत मातृभाषा पत्रकारिता अवस्था व चुनौती लिसे धर्मादित्य धर्माचार्य व्यक्तित्व योगदान बारे चर्चा हेर्न दिएको ख धर्मादित्य धर्माचार्यको गुणेतर लुमंगा जिसा धर्मादित्य धर्माचार्य टी हनाचुना ठौ गुठो जिसा चाहिँ धर्मादित्य धर्माचार्य गु जगतमान वैद्य वस्पल गुप्ती गुण वस्पल नैना तगु देनेतर लुमंगा चुना कथे गाउ खसा नेपायमा नपामपति नेवा पत्रकार कथा भएको त नरात्र मुठौ क कुलपछि पत्रिकालाई तिकै चना तर वो पत्रिका ज्ञाना वालको विज्ञापन दिया विथ सपोर्ट दिया ज्या जी खए लुनिला चौं खला त्यहाँले ज्यासना चौपिन त थौया थु अबु इलेन ठाकुको ज्यान चुनबाउ अवस्था जिसन खाना छ नेपालमा पहिलो पटक मातृभाषा पत्रकारिताको ज्योति छर्न हुने त्यसको बीजारोपण गर्न हुने श्रद्धेय धर्मादित्य वज्राचार्य ज्यूको जो 121औं जन्म जयन्ती परेको छ र यस अवसरमा उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। साथसाथै 8औं मातृभाषा दिवसको अवसरमा म फोनिसको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। धर्माचार्य छौ आन्दोलनीय नाटका ठिको सभालेका धर्माचार्य छौ अभियानियो नाटका ठिको सभाले वो अभियान मेउ अनन्त काल तक जी भावी पुस्ता लिबछंग वो आन्दोलन लक्यना चलिटिने धेगु जीव विश्वास का चिपा बहिली थुकथा छोना
धर्मादित्य धर्माचार्य जन्म जयन्ती हना उगु जन्म जयन्ती लसता तो चाकोगु मातृभाषा पत्रकारिता दिवस थुकथा हना चुनावगु लसता रहेगु छिसकसी उनीति गौरव व्याख अझ नेवा पत्रकार राष्ट्र दबोधका नेवा पत्रकार पि संगठित याव नेवा पत्रकार पिनिगु अभियान नेवा पत्रकार पिन त बलाकेगु नेवा पत्रकारिता ख्य मातृभाषा पत्रकारिता ख्य तिसी धाकेगु नीति गुगु अभियान यहाँगु खछगु दशक सिमेन ह ओगु अभियान निसे थुकथया जी पूर्वज पि सुयगु कृत्य कारण सुयगु कर्मया कारण झिसक्षित गौरव त्यापु अले झिगु नीति लचापु वेकपिन त हनेगु जा निरन्तर छगु परम्परा कथा चुयाव्या छंगुतु ठु दया धर्मादित्य धर्माचार्य शेर्पा जिता लाल हागु कोजु जुला जी ठुखैना लस्ता पंकजना कि ठुक्सी गु शेर्पा लाल हागु जजुला ये यला वो खोबया समसम नायो बिसा सम लोम मुनु खाम मुनु जुम मुनु या द शेर्पा बिमार हेगु गु मान्यता काला जी सबले ठो नेपाल भाषा या साहित्य जगमको सम्पूर्ण पत्रकारिता खेलेन जगो या बागु जाख तो जा जोगुडो उके छिकपि सक्छ त जी दुदुगलन से सुगाटे